Ia tu o lea ua talosanga le o lo tu le loia ia utelo fo tama tai loia fo ile le sa le tu la mata upu le wa to la talosanga pe ma fai ona to sui te le mana o ai sui la loia ia sei uma o kadia kura le ko ke fesile ma ia se tai se har ma fo anga o sui lo loia se har ma fo anga se har ma ia se mo ko so ma fo ko fo ma ia ko si ese ko su ese ai to fo email mata upulo de todo le va ia tu o le falling mai o talo sangal te mai tai loia ia leone sua ma ilo ile famasino ngai na ia fa ngaina le affidavit po ole moli mau fa le tu la fono fa tau toina a lesa moli mau le keisi lea si ko finga ya lise lea Marie o lea lai fai mailana le tala le tamai tai loia o le tu mai le tu te te ia pole a prosecutor leo e ka kau nga fa nga le moli mau fa kau ko inga kuskusia a le fionga por sunga ya papali isia fikeo a o le imaliu o ke iro vai tunga o matua matila tila lava le au mainga ele fionga ile ta isunga tamai tai loia sinia le fionga ya unasa yuni sa polu o ia o le loia a le o maliu pali isia fikao ma fai maila na fisili o le loia sia kulo de sofa pali o ke le iloa pe nga fai nga fea se fa kaukonga fa kula fongo po se affidavit asia e winga i se mori mau o ia le mori mau au ku e fa sanga ile case le alise case fo ile le se ke kasi le case wo le vango ka manga o fa ka solo roa la ko case fo isa ma ko li pokia kusi fo ia le nga avele au malo avele il for of talai avele ombudsman avele lawyer sili si ai par mia le mori mau fo ile tu sa yo le maliu yo o le o sinava yana lono winga ya tangia mai le saungoanga a le sunga loia ya yoni sapuru po unasa ele ai lava ma se kaimi a o soifua sia po papali isia fikao ngonga ilo ai nga faise affidavit ko fa sau kasi asiaka fa mai le message po le post le au mai lungo le tustu singa le tu lau le tamai tai loia ya yuni sa po le fenga unasa fa mole lai pi fa ya nga ia leongi ka ko ruia fa pe nga lai fa ya nga ile loia le karosanga fa mole o le loia si ye ku inga mangi mau mea sai fa pui fo le ai ma se taimi fa pe mai ai na faia se affidavit po se mori mau fa tautoina fa tu la fono asia po papali isia fikao e kusa yo case le va o le tofine ya lise ma le fionga sa fa pito ya fia me le se mea a o lea e va ia ku o le kalo sanga le loia o lo tu mo o ke le lopo o leo po fia me o le kalo sanga e fa mole e fa o ngaloa le affidavit po le mori mau lea kuskusia ke lo la ka ko o le mele ka o le fa o nga o mori mau e fa ye menge yo mikula le la ngole o tato fa so o le mata upu fa so la wa mai public mai a faila o le ngofo le lo ia papali isia fikao e nga ke le i loa fa kasi se kai binga fa ye se fa ka ko nga fa pe po se mori mau kuskusia fa sworn affidavit alana client a o soifua o le aso nga maliwa o fea la le sa wail affidavit le o fea le affidavit a o inga sa ingia le affidavit le fesili ile lo ia le to lo ia mangele le o lo te o fesili le to fe o fea la sa wail a fa pele se me nga sa ingia a le fa mai le silo ia kalo sanga wa ka kaulonga ka pa ma fa ongal oh my good boy o ai le mi kula nga sa ingia le media ia ai tau te lo foi o tau e una fa pe mai nei foi
o le anganga tulo te lo auto o le matua disrespect o auto I mea pe ako fakuang I mea whapea. Lo te Lord, that's an insult and that's so disrespectful le mele na o le tau mawhai e tu wai se mea e le I whaia se tangata a o le imariu ai wha moe e whaia I se mai lei po se fuafuanga e whaia se whai unga o se case oa le la wo mangkua o le ala la kausau I le repeat o le mele le na tupu le fionga le sui pan mia wha masingonga le petitions ia na whai wha paloka o le ala na mea asiata mara tua fo I le ana sau ai le whai unga le fionga le loia sili wa guilty ai le fionga il sui pan mia ia toi lupe po muli nuku o ne semo guilty ai sa unga le guilty because o le invisible witness ai nga o le hearsay o le affidavit e pe ai le mele o ka fiolai ka le lavai ta fiolai ta le lavai le me o iai le tūlanga o le whainga o le tūlaha fono I Samoa